Prvo, maksimalna brzina. Dubina 20 metara. 15,3 čvora, jak prasak i lomljav. Stakloplastična oplata mosta raspala se pod hidrodinamičkim silama. Komadi su se zaglavili u položaj hidroplana. Pramac se uzdigao i heroj je za nekoliko sekundi probio površinu mora velikom brzinom. Bukvalno je izleteo. Drašković je glavnom inženjeru rekao samo kratko: ode most. Nekoliko meseci kasnije, Jabučka kotlina. Ispituje se maksimalna dubina ronjenja. Na dubini od 190 metara, od skoro 20 atmosfera, popustio je dihtung u torpednom prostoru na pramcu. Jak mlaz vode prodire unutra. U glavi svakog podmorničara u tom trenutku samo je jedna misao: da li je pukao čvrsti trup. Drašković je povećao brzinu i postavio hidroplane za izronjavanje. Kako se heroj kretao ka površini, prodor vode bivao je sve manji. Sve se srećno završilo.